Ассалому алайкум тамошобинон. Ман имрӯз пирог рост мекунам. Пирог ба лимон начинкаш. 4 та тухм. И тухма дуча медозем, дута дигаша сафедиша медозем, зардиша не. 1 стакан сахарни пудра, 4 стакан орд, 500 грамм маска, 4 қошуқ сметана, 1 разрехитл, 1 ванилин, 1 қошуқча сода, 1 қошуқча намак медозем. Начинкашда лимон, 4 та лимона ба мискаробка мегзаронем, 450 грамм шакар добавить мекунем. Маскара через творка мегзаронем аввал. Маша через творка маскара полни мегзаронем. Да ордам да тоб дода. Ай через творка мегзаронем. Баъд тухму сметана разрехитл ва юша ба добавить мекунем. Тести муддат тақсимш кардем. 1 чайна тунук карда мондем. Ози лимона мерезем. Баъд димангиша тунук мекунем, да болош мемонем. Инҷа ман лимона дар мискаробка майда кардам. 450 грамм шакараш ина рехтам. Ози ардалаш мекунем, мерезем ва дигариша тунук карда дар болош мемонем. Ина ман начинкаро рехтам. Ишқи қавача дар болош мондам. ина пироги морам тайёр шуд. ҷӯшаи камтар виста хунук шавад, баъд мебаремаш. ما امروز هم پیروگ پختیم هم نانی گرم.